Predstavlja vam Zvezda BG TV. I promjena dvorane, ambijenta, svega onoga što ide kao jedan od faktora koji utiču na igru i uticao. Mi smo pomalo bili, da tako kažemo, dekoncentrisani u fazi napada i izgubili više lopti nego što je trebalo. Nismo imali punu koncentraciju u odbrani u odnosu na loptu i to je davalo u određenim segmentima igre Belgijancima mogućnosti da se vrate. Mi smo u posljednjoj četvrtini, da kažemo da smo u trećoj četvrtini, ako smo izanalizirali prvo polovreme, imali 9 izgubljenih lopti i da smo u četvrtu otvorili posle 4 minuta sa samo jednim primljenim poenom, da bi za zadnjih 6 minuta primili 17. Opet su to bile trojke koje su uglavnom davali spoljni igrači s velike udaljenosti zbog toga što smo kasnili u tim rotacijama. Sreće je da nam se nije taj broj izgubljenih lopti pretvorio u veliki broj poena sa druge strane. To su sve neke stvari na kojima se radi sigurno i koje belgijska ekipa je atipična, bez pravih igrača iznutra, dosta disciplinovana, koja igra dugačak napad. Mi smo ispunili normu, znači odbrana je opet donela pobedu, 69 poena smo poenili, držali smo Belgijance njihovom prosjeku, ispunili naš prosjek i mislim da će sutrašnji protivnik biti još teži od ovoga današnjeg koji je bio težak, jer Ukrajinci su večeras odigrali izuzetno loše, oni takvu igru ne mogu da ponove, ja sam u to ubeđen, poznavajući trenere i 3 NBA igrače koji imaju ekipi, tako da ako se pripremimo, a nema razloga da se ne pripremimo na adekvatan način, imamo dan pauze, znači igramo tek u petak, mislim da bi onda mogli da pričamo o tome koliko smo uspeli da se plasiramo drugi krug, iz koje pozicije ćemo ući u četvrtfinal. Što se ove utakmice tiče, Mukubu 16 poena kod Belgijanaca, po 12 imaju Van Rossum i Began. 8 poena i 9 skokova ima Ervel, to je, ne, prostite, samo da vidim, Ervel ima 8 poena, izvinjavam se, i 9 skokova, a rekao sam Van Rossum i Began, da, po 12 pogodaka. Na drugoj strani kod Srbije 17 poena i 17 poena ima Nenad Krstić, 15 Marković koji odlično odigrao ovu utakmicu, pored razigravanja ostatka ekipe, 3 skoka i 3 asistencije uz 15 poena, zaista odlično. 12 poena i 5 skokova Bogdana Bogdanovića. Moramo uvijek da pogledam i Bjelica, da, 7 poena, 8 skokova, 3 asistencije. Bjelica uvek radi dobar posao za reprezentaciju, uvek radi dobar posao za našu ekipu, a nema ga toliko mnogo na terenu nekim glavnim ulogama, rekao bih. Ovoga puta imao neku ulogu iz drugog plana i mislim da je ispunio. Meni se čini, gledajući njega, da je u pitanju neka lakša povreda i da ga je zbog toga trener